Kwanza na makiria Mwahu uria wathagwo ni President William Ruto imonanitie marakara mao magithi na mbere na gwitira Raila Odinga na makiria mirurungano iria akoretwo etitie ya nduku ithatu ya gutetia wathani wa President William Ruto. Ambuge na makiria aria megiritagia na President William Ruto ni mathiite na mbere na ugati matikugora guoya makiuga atĩ rĩu nĩmehandĩte kinyi gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ ũndũ ta ũyũ wakorwo ũkĩhanĩka. Gũkĩrĩ ũguo mumbunge wa mbeere ya rugongo Geofrey Ruku nĩatarĩria atĩ rĩu nĩmegwetha rĩendekithia na makĩria rĩrĩa akoretwo akĩarĩrĩria rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩetwara akĩramata mĩrũrũngano ĩrĩa akoretwo na makĩria tabanagio guothe bũrũri-inĩ. Tugitira bũrũri wa Kenya angatĩra mwana wetu angandara twekera barabara rami barakanyоmbora muthenya ingi twaya batwaugire barabara ya rami ni gwikirwa kanyombora umundi ni rekirwa kandirekirwa umundi rami ni rekirwa kandirekirwa abana mukiwa atokuru muberagia ni mbaragia okwe twekira barabara ya rami barabara ya kuma mumenje goke ciara gikuma amini gikwiyare mumenje kerie na ciara wanaone gwekirwa ndwe na ndamo gotwake manje ico turena minister wa manje akiambiria project ya na mukembera tutikagithira mundu wa muthembocio mundu tocio agitirwe rais wetu agitirwe wangapi wanasema wataki maandamano waache kusumbua rais wetu wanasumbua serikali ya mheshimiwa rais Ruto kwa kufanya maandamano ambayo si amani maandamano ambayo ni ya funjo ya furugu ya fitina ya vitisho ya kuharibu mali ya watu ya kuharibu maisha ya watu. Hii ni Kenya ambayo iko na katiba huru na iko na kiongozi wa taifa ambaye ameshikilia serikali vilivyo. A bill in parliament which is to put into effect 7 of our constitution. Article 7 of our 1 demonstrations and picketing, presentation of petition to public authorities and assemblies must be done in a very peaceful manner as well as in a very unarmed manner. We have to put those two conditions into effect, and that's why I have a bill at the moment in front of the House of the National Assembly, so that we can be able to see peaceful demonstration in future, peaceful and unarmed picketing as well as presentation of petition to public authorities. Ucio ni Geofrey Ruku ni mumbunge wa Mbeere.